twongeye kubasuhuza abateze amatwi wa Rwanda Official. Iyi ni channel ducishaho inkuru, ibyegeranyo. Muri aka kanya tugiye kubagezaho urutonde 10 rw'abantu babi ba mbere kuri iyi si. Tugiye kubagezaho Twishimira ko ntabwo ari babi ku mutima, ahubwo ni babi ku isura. Twese turabizi, iyo tugiye ahantu wenda ukabona nk'umuntu cyangwa se ukaba uri kumwe n'umuntu ukumva arakubwiye ngo witegereje uriya muntu ubona atari mubi, nawe koko wareba wa muntu ukabona ni mubi. Ntabwo aba ari mubi ku mutima, ahubwo aba ari mubi inyuma ukagaragara no ku isura. Hari ubushakashatsi bakoze berekana urutonde 10 rw'abantu babi ba mbere kuri iyi si. Ku mwanya wa 10 turahasanga umugabo w'umunyamerika. Urebye nawe n'amaso yawe ihera, afite amenyo agira ngo n'ay'injangwe, ururimi wagira ngo n'urw'imbwa, araca mu isantere ahantu abana bari bakagira ubwoba. Umwanya wa 9 turahasanga umugabo ufite amazuru wagira ngo n'ay'ibyima, amenyo n'ishinya ye wagira ngo n'ityazo, afite amaso wagira ngo ni umuzimu, nawe mbese urabyirebera. Afite agahanga karagoramye agira n'intosho y'ibuye, namwe murahari murabireba. Umwanya wa 8 undi mugabo avuka muri Afurika. Hari umugabo afite iminwa wagira ngo n'urutaro. Ku bantu muzi urutaro icyo ari cyo, amazuru yoyo wagira ngo ni imiryango y'inzu. Afite amaso wagira ngo niwe ushitani wa mbere ku isi. Agahanga kiwe wagira ngo ni karisimbi, namwe murabyibonera. N'ikimenyimenyi umutwe wiwe utatswe n'umusatsi wagira ngo ni imifatango, ibintu biba mu ishyamba, ibihuru. Umwanya wa 7 turahasanga undi mugabo. Urahasanga umugabo asa nk'igiharango, afite amazuru wagira ngo ni ingwe, amaso wagira ngo ni igitarangwe, murabibona n'amenyo asohotse y'imbere nk'ay'injangwe. Afite iminwa ntabwo abumva ngo bikunde, namwe murabyibonera. Afite akananwa wagira ngo ni ikibuga. Umwanya wa 6 hari umugabo usa nk'umukecuru, akoze umukecuru, ndabona ari umugabo. Afite umubiri ufite iminkanyari, afite amazuru wagira ngo ni gari ya moshi igeze mu ikoni. Afite amenyo wagira ngo ni amasaro cyangwa se ibigori bita ebride, namwe murabibona iyo bitondekanyije ku gitiritiri. Umwanya wa 5 hari umugabo ufite iminwa wagira ngo ni ipfundo ry'ikiziriko rihuriye hagati. Afite agahanga ajyana intosho y'ibuye karimo n'ibinogo, murabyibonera. Afite amatwi wagira ni ibikobokobo by'isina. Afite amazuru wagira ngo ni agahanga k'inshira, mbese muri kubireba. Noneho afite amaso wagira ni umurashi, kandi ntabwo arasa. Umwanya wa 4 uyu mugabo mubonaho afite amatwi yubitse wagira ngo ni ay'ingurube. Afite umunwa wagira ngo ni umuntu urya amabyi. Afite ishinya wagira ngo ni igisebe. Afite amazuru wagira ngo ni umugome. Afite amaso akanura nk'ay'ubugome gusa, namwe murabibona. N'ikimenyimenyi ibitsike by'ibigohe byiwe wagira ngo ni ibikombe bya shororo. Umwanya wa 3 uyu mugabo mureba ni umugabo wagira mu isantere, abana bagahunga, abakirisitu basenga bamubonye wagira ngo n'abadayimoni,
bateye muri santere iyo ngiyo abenshi basega ubutaruhuka. Noneho n'ikimenyimenyi namwe muri kubyibonera, uyu mugabo afite isura wagira ngo ni nk'iy'abapfu ba kera, babandi bapfuye nabo batakigaragara. Ibaze nawe hambye umuntu ukabona yagarutse, urumva ko utamwegera. Uyu mugabo afite isura idafite umuntu n'umwe bahuje, arerembera nk'abantu bapfuye ba kera. Ibaze umuntu agupfiriyeho ari ubwa mbere umubonye, dore nuko uyu mugabo asa. Urabona ko yabasa nk'umupfu wapfuye kare. Noneho ikindi cya kabiri, afite iryinyo rimwe risumba ayandi, rigaragaza ko ategeze yanoza amenyo. Umubyeyi wamubyaye arakaramba, kuko nk'umubyeyi wanjye abyaye umwana yabasa nabi. Afite amaso wagira ngo yarabuze, afite amenyo wagira ngo ni amatare yanamye ku gasozi. Urabona hari agasozi kagira amatare kakavaho ubutaka, amatara akanama yose. Afite amazuru wagira ngo rwose ni rya tara ryanshiriye, namwe murabibona. Afite izosi wagira ngo n'inshira yahagurutse igiye kurya umuntu. Afite agahanga wagira ngo ni izuba ry'iburasirazuba rirasira, muri kubyirebera. Afite amatwi wagira ngo ni nk'ay'urukwavu, ntabwo ari meza, uretse ko agaragaza ko ari amatwi y'abantu. Umwanya wa mbere, uyu mugabo uri ku mwanya wa mbere, noneho waje abihuhura. Hari uzi imvubu, afite amaso wagira ngo ni ay'imvubu. Afite amatama wagira ngo ni umutonzi w'imvubu. Afite akananwa wagira ngo ni urwakanakana rw'imvubu. Afite mu kanwa wagira ngo ni wurisha ibyatsi byo ku rukombe byose. Amenyo yiwe inyinya zagira ni iz'urutozi, namwe muri kubibona. Afite amenyo yo hasi wagira ngo ni amenyo abiri y'imvubu. N'ikimenyimenyi afite agahanga wagira ngo ni wa musozi ugiye kukukumuka.